Yahowu Shalom mengandita. Ia palu kami vai buat dede zoaya ita Yesu Keristo Bapa masih walangi ama Bapa besar gehan yamuni ia duhu tarumali walangi nyanger musida baminggu 26 2025 tihala moroi bazura Timoteo 2 pada telu ngawasifulu irugi zi felewitu imane tarumali walangi bayauge bano o ehegu baba mahal ande baba gamuata baba nilau dede baba mati baba bolo dede ande baba omasi baba nahatede baba lohi ande baba makau ande sinogenan rao baga Diokhia baba Nikonia baba Lisitera no utaga bolo hisimana bano ifa andra oswaya badal fifu badozi sedana molo alilo balangi baka Keristo Yesu bagena polohi dania babaniha silaseki samowaha nihabe bate dodo mana balaseki la failungu nihabe baini failungu ge ira bayau ge ande babai beheli zino orang aba zino faduh dedeu meno ila hakhe romo ia aba vano ila zurani amoni ande yotarai iraun rauge sangila mengatu-ngatua ya uge baba ngalui fangurifi baba nuafuri ande soroi baba mati ande ke Keristo Yesu fe puna si zura ande ba halo balangi zame badadeniha ba moguna ia baba mahal baba bangotu baba banga azeki baba mamaha baba atula dede ena mo ahonoa geno nilo balangi ande sinoto ele banga vale buah-buah sisehi ande fepu irugida menganda itu hi hoba lo balangi ma no sondaga fenau ia dae idena mamodongo tarmaliu maande kubege hasan holo geno niu baba ma ema nas dedo badar malimo ande bokai gede magoi baba ne ma tarmalimo ande bada Yesu Keristo no mangandega yadu yami ila ama ina batali kusen yang masih bakezoaya hadiano irai ila seorang atlet sedena patandra lama bertanding bayi zalepa kaki sinania nyogunaan bisa petinju sila balu-balu danga masih le saru bisa sanoi bahili pendaki gunung balekenia gitali mazui ngawale pakake sobuna tanabe zaya gele fefu halewo dra atlet na lekherang awal fakake sinang yang muguna baba auri baba mati ande gei muguna khedang awal fakake si faudu baba mondraga ngawal zanaisi ba mindro mana ba ngawal ba malua sisehi andre ba be toi bazima khe andre fakake si mau ba berhubu bazima khe andre da ene nasi zura Paulo ke Timoteo sino abonia balalah lewe ke walangi basino amai dola unia samesa baba mati baba rehuo andre ibe emene aba ba marogede ke Timoteo e bisa aku tefaane batefu ahonoa ita babua sisehi ihodra sibai Paulo ba darmai lo walangi andre banoa mai dola fakake si mau darumalian baba maana famati baba maana faulida baba malua ngawal sisehi dan ba sino to balitu ho bazima kan dekda tefu ahonoa babua sisehi
Kesada banga bosi felevitu nei mane. Ena mo honoa gino ni lo walangi anda. Sino to ele banga wala gua bosi sekian do fif. Ewi salala ila amahina batanifus. Ena tifaana batif honoa ita babua bosi sekian. Sara o tulada si seki. Tula tapahera dana dai banga bosi pulu irugizi feledelu. Noi o demoteu fefu gamuat paulo. Hadia da ya iya ni zara-zarania banga wasiful imane. Bayau ke bano khegu baba mahal ande baga muata baba nilau dede baba mati baba bai bolo dede ande baba masi baba wana tede. Sofi tungawalu bada intertenia hadia gamuat paulo ni bali Timoteo tulada kenia. Ada dari ramaina Sara famahado. Noi forodong si ba Timoteo famahal Paulo. No yang ngerunu si bawa aurinia banoi o bai falua fefu mahal andre bawa aurinia egoi balala halu fai ini. Si dua amuata si seki. Amuata Paulo andre bano amuata senahoi baba mahal samasa ibalia gitu adanya da Timoteo leibe eto bali adudula baba mahal nia andre Paulo bazino yo dededu tong tomosi I o buah nia baba mahal nia tu bali fa mahal da gida irama enoni sama mahal siseki na I o buah nia batu bali enoni ni be duma bala roi lah siseki balu atai bahiza enoni sama mau si sehi balu I o buah nia mana ya rufa mole buah nia mo baba mahunia ande balu to bali ho baniha lela roi lahi si sehi amuata si telu ni o Timoteo ke Paulo ya da bani laudede ba abel sehi na muali bali kheda nilau dede adres sebenarnya ohite wa auri ma tujuan hidup. Noyo Timoteo ohite wa auri Paulo. Na tafahela bazura bilifi tasedra ba fazatelu na wasifitu ilgizifelefa adia ia gohite wa auri Paulo. Padahal taila ba ohitenya irai fefu zino numala ba igohi sofonania. Ada da logau nilo walangi panggilan Allah. Enak fakili-kili yang keriso menjadi serupa dengan Kristus. Ni hasil manen rahade gohite wa aurinia, mazu ni hasil wataya gohite wa auri amaina. Bano amai dula ni haso wal badanu simate, mazu ni hasiso babaho wa gumigem. Amu atasi efa ya da famati. Famati sino ibe itula da Paulo ande bano fa dede fa arodede fa lemangiwadede wa fefu goroi salowalangi aba fefu busali lowalangi ande atule badu ba muata silima ni o Timoteo ke Paulo ya da fa ebolo dede ade nata fagi balinani ni ogunania bada adalah makrotumia. Ada makrotumia ada. Ya da sokhda wa abele aflu ataya khda bana hatta da nafaluka khda ni hasil tud. Bala alio mofanu ita baniha site bai manema pamamaha. Sokhda wa abele baba nema ni hasil soba bala tud bagelumua baba au ahurdede mazui bani hasil hadir rasa syukur. Dari hutui makrotumia. Bano yo betul ada dalam Timoteo. Ba mu atasiano ya da faumasi. No sai boto ada da faumasi. Faumasi ande bano amu atalo walangi baniha. Faumasi ande zame efabele baniha bawa naga fefu hadia ia zalua baba aurinia ni faluani hakenia. Le agua hakenia benu mafa fekedete le yo bini di alaniha. Hasambala si sehi dalam ni faluania baniha. Pangumasi abu ada
bano fangi fahur zi faudu khada batabe ira badadeda si mane si bai ni falua lo balangi khada banoi o da Demoteu ba mo atasifitu ni o Demoteu ke bolo ya ia da panahatega noi taga la makau aba ngapla le bolo hi faulo ande babang ini halu lo balangi he bagadiokia banikonia babalisitera no gai fau Demoteu baba na gedal le si faro ira mahalu soaya bano ye fau ira soaya badal fe bada e fuli faro de Demoteu paulo afu itaga ngamalu manan raigu aba bolohi me fefu niha solo kalau walangi baka keriso ba o yala taga bolohi tera-tera menomuila wani hasil seki basa mai lungu ande bate do mana wala sehir irama nani masih berkezuai dazi fitu ngavalu begini o vaulo ni o Demoteu ke vaulo badae o Roma kheda e ibisa na taoku tulada sesehir bazuran yang monia andre yo tarai perjanjian lama ofeta perjanjian baru Oroma kheda ato drai noni lo walangi sinangnya tabaliu tuladada baba mati aro lo sesehir kegabelahamo tafamaha ita ketaatan koloke ba keramatamahan fa asehibu ke Yosefo tafamaha ita wala mulau bale abo wala faroi ke Davido goita tafamaha ita bangi sadede abo bangi fahor dalifus ke nia goita tafamaha ita mamalua simone bapa sumangeta kelualan ke dasine Yesu haba ato ira tafamaha ita wanaga famakao bapa malua sesehi basiania ke Yesu Kristo tafamaha ita irisa wana dunia famakau bafa amate babangi fal ni habaho naso kheda banana tao da muata zimana banote fa anu bat ita bate penui ita baba malo sisehi si faudu bazamasi lo walai irama nani masih bakazuaya tu kheda mege te fa hono baba malo sisehi posa tesara mege o etulada sisehi ya dai satu si dua ewi salala ina tefe nui ita mate faano ita tefe hono ita ba malo siseki dua ole bai ba o daro marilo halang tola tafahila dai bangabua si file pai rugi zi file vitu bangabua si file lima imane waulo ke Demoteu aro bano ila zurani amoni ande i otarai rauno raugu sangila mengatu-ngatua uya bawa satu andre ibe emene-mene waulo ke Demoteu afu lete bule ia mulai bai suran yamoni kitab suci sino te fahal ya ia iutarai me irono ia nata fahela bapa zasara ngawasilima oroma kheda wa inania oimike dada bersibai mamahal Demoteu andre padar mai lubalangi yo tarai me ide Demoteu data balia gai tuladada bapa mapacu dada ramai yo tarai babai rauno tafahal ena donoda la o bala olibai dar mai lubalangi badai yo kega sibai launo wa fefu na sizuran yamuni ma alkitab andre bano ya lubalangi zame badadeniha mai mane pada bahasa Indonesia Allah yang mengilhamkan. Baizarai ini ke Demoteu hadia mana guna, hadia mana manfaat dari mai luwalangi bapa uridan. So lima ngawal dari ramai. Sara ibe tua bafa abu tede baniha ibe hikmat. Tisada da bangga sekali lima. Fa tua ni be dari mai luwalangi andre bano fa tua bafa abu tede keluwalangi hikmat dari Allah. Ibe wa abu to badede sidruhu baniha bawangi lala satule sino tafaile bazulan yamuni hadiah bahirisa lala baba auri sila itu si dua manfaat
firman Tuhan baba urida imana ifahal niha bang wasi kalian badarumay lo walangi ando tesedra ba mahal satul ifahal niha irisa lo walangi ando bah irisa ga makaitania baniha ifahal ita irisa walau siseki ma prinsip moral dan etika baik tuturu lalada irisa mangufando ifahal urida ande si faudu bazumasi lo walangi hade guna daromali lo walangi si teru i otu aniha eseda bangawa si kalian tenga babangalungalu yo lalewan niha guna daromai lo walangi hiza i baba maduhu baniha ngawala golalewa mahor si lo lafalua baba nuturu keralala satula tola kita kaduhu wano ya niha sila seki sino te bohoni bate falimi gira era baba morodongora baba bo angiran usira darum malilo walangian siapa ya azaki gamuata niha menoyo tu niha banga wal hor tar malilo walangian re baya azaki ge gamuatara afula beheli gamuata sila seki bate dou baga muata siseki ba manfaat silima darum malilo walangi imane ifamaha babatul banga basikleana zuida surang yamonia ma alkitab ada tengah hamo singa walo informasi iza isokhnya wa abud ada kuasa bahwa maha bahwa ubah niha irege tefaana batefu ahonua ira bahwa sisri daerah hurahu zabuna muguna natafahau ita badarumay no walangi tengah hak da sama sama nandosa iya moro ibadaru mai lo walangi te hal ita wala to lalu yo guna ita lo walangi bawlo siseki baniha meno teorifi ita berba mati sola fide baya dae basil to lalu ta fowua ba mati da ada bahwa malu siseki da guna daru mai lo walangi da fefu ni o demoteo baywa badai o bawli blai da mai lo balai da danya batulate fo hono ita babwa sise bagino te dai la maina baba o ya garruaniha bagu idano andre o ya zodroi fo baso ba fo angiranusi zurani amoni moguna zuita fehi adede da badai afu so khada komitmen babo baso baba mamahau ya ita abo bunga bateda zoro yo muda mabefu kelompok-kelompok da mazui sektor-sektor da oveta bajemaada ena utafahau ita badru malil walangi secara teratur basi manago ida tabalia tuladada oinike ada ina demoteo moroi baba ide noi fatubu mati badada demoteo irege te fahal sibai de moteo ade badaru mai lo walangi moroi baba airomonia data balio ita oinike masakini rama ina tengah kedai ibu dai fau gira bapa-bapa tabalio ita oinike masakini badromoda afu boy bahape abo gay mana badal aruru ira sepanjang hari ya lau masih gezuran yang muni moroi baba ide ya mira amainan yang masih bakal tu balik kesimpulan dari malian yo megetu ho tefu ahono babo posisi afu tefaana ba tefu ahono ita bangawala gamo atas siseki baletu lalu ta o tulada siseki bayale tebul ita baba mulai baik baba mamahau ya ita babo lo tarumali lo walangian yaitu lo ita suaya yang muhua matida babua-bua siseki mengandri manda sama gele suai no fahal draga bazima keandri afu tefaana ba tefu ahono draga babua-bua siseki ya draga mafi fo masiga mafalo siseki mena orifi draga ya dae tologa yang yamuni ya sidudu tolamo buat draga bagamuata abo buah seki yo tarai baba ngabatema panahia bo halawema bagofo idaso
Sondra aga banahia sino fataron aga zamosan. Bada Yesu Kristo no mga aga. Yaduhu. Yahovu.